warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Pipi Nurulbillah kelas 8H. Indonesia temah ripah loh jinawi, alam endah hijau lembok sugi mukti, subur tutuwuhan benghar pepelakan, daun hijau ngemploh keraharjan lemah jai, kakayon tumuwu subur pajangkung-jangkung, petetan ngawujud sirung pagulung-gulung. Piraku rek rela, piraku rek tega, alam nu ngemploh hejo pinarengan ngarang-rangan tegariksa. Tutuwuhan nutup alas bandawasa, tatangkalan nutup gunung ambah remah, priyogi dijaga diraksa diriksa, kakayon mangpaat sumber kehidupan bangsa. Mamalat tanah ngeblak nuntun gimir ketir, bahaya gunung urang padataran banjir, rampak pada kokoh saratak sasoro, ngarap tanah ngeblak di pelakan tatangkalan hejo empo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.